Podsjetit ću, to je bilo društvo u kome se nije trčalo za profitom, nego je trebalo da imamo armiju nekih široko obrazovanih ljudi. Prosto doktrina tog društva je bila takva, kao hajde da budemo svi srećni, zadovoljni i pametni, jel? Danas u ambijentu liberalnog kapitalizma, gdje zapravo profit vodi glavnu riječ, malog čovjeka, zaposlenog, ostavlja na nekoj vjetrometini gdje on po čitav dan mora nešto da radi zbog gole egzistencije, da bi mogao da poplaća račune. I zapravo čitav taj diskurs vodi ka tome da ćemo mi od danas za 10-15 godina u stvari da mi u stvari na ovaj način pravimo robove od ljudi. Jer samo visoko obrazovan čovjek, samo široko obrazovan čovjek može u budućnosti, kada očekujemo da će 50% radnih mjesta koje danas postoje da nestanu, a da se stvori 50% nekih potpuno drugih radnih mjesta koje ne možemo ni da zamislimo, samo čovjek koji ima široki pregled slike društva i koji je široko obrazovan će imati tu sposobnost da se brzo prilagodi da bi mogao onda u tom ambijentu da radi neki posao koji je okej, jel? Tako da, ja ne znam šta će biti, na koji način će društvo da se kreće, ali mi kao država jedna koja je izvanredno mala, samim tim zgodna i može brzo da se prilagođava i da se mijenja. Ja bih recimo, evo što se tiče knjiga, na primjer. Ja sam prije jedno 3 mjeseca vidio genijalnu stvar. Vidio sam svog najmlađeg sina kako sjedi za kompjuterom i četuje s nekim prijateljima, a ovamo paralelno je pustio neku audio knjigu koju mora da pročita za lektiru. Ja mislim da mi danas moramo da nudimo djeci te kulturne i obrazovane sadržaje kroz moderne alate. Znači, da bi ga mi odvojili od ekrana, možda je potrebno da mu ponudimo audio knjigu, jel? I to je nešto što mi se čini da je dosta zgodno, dosta dobar način da se doskoči ovoj situaciji koju imamo sada. Naravno da su predviđanja, ako ovako nastavimo, loša, jel? I to je, ja mislim da se zato i preduzima ovo sve, jel? Zato što su loša predviđanja ako ovako nastavimo.